Pak, singko mangkat. Iya cong balala mangkat. Tengah tiba dengan kisah orang dia. Jaga tengkah dia cong. Orang di cong mengelak maba. Insya Allah bakal selamat. Iya Pak, singko mangkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selingaki lah aku kan ada kedik rajin. Tapi singko tak kena pertaji dek anak. Enje bang, kalau bertaja, cek kaki jaring tu nak tangkap bos. Cuk, lecuk. Mai banyak kerja di nata, Iya, usah Cong. ramai di nata. Kau taruh ke tangan nak, cong. Mai bah. Allah weh, cong kau taruh tangan nak. Cuk, Ayo. lecuk. Cuk. Mai banyak kerja di nata, Cong kau taruh ke tangan nak. Cong. Mai Allah, bah. cong kau buru, cong. Bah pas bah, pas. Cong. Cik boleh, Pak. Allah, cong. Mai banyak kerja. Cuk, dah apa Pemain Allah, Medina. cong kau buru, cong. Bah pas bah, pas. Cik Cong. mana? Budak, beli memang ready nak li. Hari ya bos, beda mbak ngakoring tu nak kaki. Ya, aja li bini kau mengaku li. Aja lah kedatang bapak. Oh kakek Pak. Saya kenapa tahu juga Pak? Oke juga. Dan sebut dulu kali, montang ring tu rek tarik. Ni kali, lakukan lah kerja. Yang kau tahu bos, cereng tu nak kaki. Modelan ni anji ya. Dem Pak kakek Pak. Alhamdulillah, cong paling beres. Ada rumah nak kaki ungkui, cong. Iya Pak, alhamdulillah Pak. Kau bisa beli romari ya Pak. Yelah tular, cong. Mungkin dia kaki lah teti orang sukses itu. Iya Pak. Kunco mah Pak, tempat tua dari kakek. Sekapin ada tak gerakan di bisengko. Sekelangkong ya Pak tuh nah. Iya, cong depan itu. Tapi bapak mesen ada kaki cong ya. Cek sampai kaki sombong, benjumawa. Di sekandi kaki. Soal cong, sekandi kaki resetinya. Cuma teteh pun dari pangeran. Jaga, ben kuna aki tu nyana kaki redak perang kakukus. Kenge cong, mun sampai pangeran dengan lak tu nyana kaki boleh. Adia lebih gampang dari kaki sengaule. Iya Pak. Situng boleh cong. Saya ngak cok lupa kaki dak lima bekton aja. Iya Pak. Ila wis cong, mung dia bapak lah mulai. Bila mulai Pak Cering Kiru datang, mari ke dalam istirahat. Ayo Pak. Lima aja cong. Le. Oleh kenalan. Muna silingaki dari penampilan kan tereng soki kana Arya. Keneng manfaat akhirnya. Le. Oleh kenalan. Siapa nyaman Le? Enggak. Le, oleh ngobrol Le. Oleh kak. Ada si kikir ya Le. Siapa kak sing kira? Ya takut pacar kakir boleh kikir. Enjek kak ngkolan di pacar. Ki jomblo. Yes. Ada apa ya dek kak? Iya Le kan senang. Berarti kau di kesempatan dari pacar head. Kakek mi apa tadi iya kak. Sering kau bi kakek kira kenal. Tahu Le. Kok kira telah head tang jantung perak coplak. Mungkin rile sekocak cinta pandangan pertama.
Kak, kaki jala bede bain. Padah kak, makin kok arah saking ngak jeki ya. Berarti denda tuh tentang pacar. Iya kak. Gimana le norongko le jalan merayakan cinta kita berdua. Ayo. Ayo. Kak, minta pesen berapa kak? Minta pese boleh le. Sebulan beri rela telo kali kayak le. Pakai bay apa boy? Ya lo biasa kak, nyaman pun cewek. Lebih ada pain saya kebutuh. Minta pese berapa ya le? Enggak kak, yang didik kun karo 500.000. Aku le, cewek banyak. Kebeli apa boy? Kebeli parfum kak. Mungkin kau mulai parfum itu le minta 500 kali. Yang kau andi parfum tau sama le. Angkuan ya kak. Iya le, ya kira lah minggu ya. Ya. Ari ya le. Ari le bagi mode tak kalah kualitas bi selarang le. Kok kak, iya cerok oma parfum. Apa nama merek kak? Ari ya le, M2 Akbar. Oh deh kak, demam cara mesen kak. Gampang le. Kakek mau melihat tinggal hubungi nomor WA beber. Oh deh ya kak. Iya le. Le, singkok ngajakan nak bersih kepada. Apa tak apa kak? Singkok kan bi kakek lah abid sepacaran. Iya kak, arah apa? Masa aja lenakin hubungan ngak reto. Maksudnya kakek apa kak? Hubungan kita lebih singkok kan beda lebih serius boleh. Tuh mau kejak kabin lebih singkok tentang bini. Lah kak, kaki mi teng tengah jengko akabin tak kal pagalan dulu ya. Enggak le atau sahabat kalian boy. Dan langsung kabin. Cereng kok bi kakek hidup semati. Ya melakar hade cek mantep lakar kak sa kabin bi kok. Iya mayung kok lem. Kan berdasar ya kak. Apa sar le? Kakek menteti tang laki kak, kau tunung tang Roma. Aku le. Engkau panen Roma mereka kelek pas tentang Roma. Mon kun karo urusan ngaje gampang kak. Jual Roma nah. Ya mulai kebanan kaki ngaji ya le. Sini tentang Roma itu dulu. Bede boleh kak. Apa boleh le? Kan pesen saat jual Roma sebab tang rekening kak. Mohon masalah aja gampang le. Kau tak minta bulan bintang. Makin aku nang nyerakin. Gimana yuk kak mangkat ke KUA, dikit capok nutup. Gimana ayo le? Lah kerong pole ketangan. Dah 2 tahun tak tang. Ngarasi ibu. Kini kah, bisa kau yentar kuy.
Cuk. Mat le Cuk. Cuk. Mat le Cuk. Nyari siapa teh? Nyari Mat le Cuk, Cong. Kaki siapa mi keluar di rumah tangana. Siti Roma hari teh tangan di teh. Mari jual bi mat lecek ke sengko. Oh, terus Mat le Cuk setiap ngale kam Cong. Siti mat lecek kita nang Roma nabi ini teh. Kaki tahu alamat dia, Cong. Iya tahu teh, dan teh kilu ya. Bingo ki ecat ada alamat deh. Iya, Cong, iya, Cong. Ya teh alamat teh. Sekelangkong, Cong. Iya teh. Jela wis kok gimana kada nyari ya. Le, kau cuma lagi kopi ya, Le? Celengan telat hibik raka, tak celing ya. Ya orang main HP. Wiri ya alamat. Cuk. Le Cuk. Cuk. Le Cuk. Wak kak bertamu, kau buka lah bengah. Cuk. Le siapa boy? Cuma tahu nas panas di mana mau. Le Cuk. Kaki, Pak. Iya, Cong. Apa? Udah apa? Cong. Kan bapak kerong kaki. Kaki mipas tak dek mulai derem. Lo kerong gak apa-apa kaki. Siapa kak? Apa deh? Yakin beneran ngemis? Cong. Kaki teki. Bapak nyikut air ngemil. Siapa ki urut emang? Tang bini pak. Oh, jadi kaki landi bini, Cong. Iya pak. Aning kaki pas tak beri kabar ke bapak, Cong. Takar sengaja kau tak beritahu. Saya kok todus pak. Dia tang bini. Adik yang tua model ngaran. Ara apa, Cong, kaki metodus? Mikirnya bapak nggak model kadaria. Pakun ring tua anak kaki. Sekotu na, Cong. Mula karbinin ng kaki seneng dek kaki. Kotu na remang. Dek kabadan na keluarga kita. Tuli masuk kak. Iya lah ya lah beramar ya. Coba ada kau yang ke. Dikit tang bini tahu. Ya Allah, tangan si Tela au. Lu lecur dah makarap. Ya baca dah tu kuloi buka.
Wih, turun nih bosnya. Cek, Ah bos, lah kau apa boy ke cek? Siapa jangan tunggu kalau buka. iya bos, takkan minggu kita buka, kok repo di Roma. Kakek kan tak rokaroan cek. Wes, kakek tahu saya ketemu boleh. Bisa kau pakai pecat. Arah apa kak? Ya kan tak ada yang bingung. Singkole pecat deh bos, terus saya lakukan untuk pol. Apa kak? Pecat. Pokoknya kalau mau tahu, kaki kau nyari laku lain. Mun kaki nganggur kak, apa sih kebe belanja? Kilo tak kebutuhan. Lah kalau tepak kering laki seta entos. Tahun kun karo dung tedungane maroma. Nyerela aku raka kak. Makan aku pala kok apa deh? Ya lo tahu, pecang kakek lo kok apa. Yang penting hasil bese. Udah boy le, sini Roma aja cuma. Kebaik modal usaha. Ya tak bisa kak. Jadi barang sebeda bi ada petada. Benih apa ada, kan kebaik modal usaha. Tak bisa kak. Nyingga pen kakek di tang Roma. Kakek setelah tak aku nah. Nyingga kak. Kakek usir Singkole. Iya kak, engkau ngusir kakek. Kau nyingga kakek, engkau lah tak terlalu dia menderita. Kakek tiga ngku usir Singkole. Saya kakek minta tali bagi ke kakek. Ya Singkole kan tadi apa ya kakek ngusir. Lah kalau tepak kering laki tak aku nah. Nyingga kak, nyingga. Tepak kering laki sta ento sampu beri dinakin laku na tedu. Chong, kakek teki, bapaknya kota eringan dia. Siapa ki uru dona? Singkole todus pak, dia tanggin. Adik yang tua model ngakak. Coba pak, ada yang ke? Dikit tanggin dia tahu. Kama Singkole. Mulai anak Roma tak mungkin. Tuduh sih bapak. Mesti enggak lecek. Tapi tak mungkin lecek daripada nang Jakarta. Kan manusia lagi dari Pajawa dan anak anak enggak lecek. Cek. Cek, kakek me pada di ndak. Iya, mat kok kira datang. Di ngede sengko kocang kakek abin. Kamu abin nama tai kepo. Tahu mat Singkole usir. Lah, mak bisa usir jika apa? Ya markan kok nganggur aja ya. Sila kudu tangkan cada emat cek. Lambu kakek. Singkole pecat mat. Tahu kok ruwet pah mulai kamar ya. Kakek de emat cek.
Cereng mulai posa. Ini mulai karoman cek. Sepuk tuduh semula ke bapak amat. Lambe bapak pernah diusir di Roma. Kakek cereng wah nih benian. Cek lareng tua kakek diusir. Apa salahnya bapak kakek? Mecek teken. Iya mat, engkau sadar lakar kelero. Gara-gara reng bini, engkau teko nyakin hati reng tua. Siti ada iya bayi cek. Kakek lah tahu sang posa. Lah mulai karoman. Sengko tak kok diusir bi bapak mat. Cek. Pertanya ke sengko. Bapak kakek tak mungkin nih ngaji. Makanya teman yusir enggak. Ada cerita orang tua ada teken melakukan pergi ngaji. Tuli kaki lah mulai. Minta sepora apa banyak kaki ke bapak. Yo, masih kok lah mulai. Minta sepora ke bapak. Ye. Jok muntah orang setir. Cek lah kalau aku mungkin aja lah. Lu kok kita ngapur. Nanti ke musir rem tu. Mana cek tak karuan. Kakek nak ya. Kamu bini ni cong. Kakek ni mulai bi tibian. Sengko yusir pak, bidang bini. Pak, kok seporan sebanyak. Lambe pernah durhaka kakek. Pernah ngusir kaki di Roma. Arah apa cong? Kakek mek yusir bi bini na. Gara-gara sengko nganggur pak. Pecat bi bos. Iya cong. Bi sengko kakek sepora. Keng cema cong ya. Cek sampai ulangi boleh. Iya pak.